Krešo je bio nešto više nego igrač. On je bio i prijatelj, on je bio posebno nešto nadareno. Rodio se 26. studenoga 1948. u Zagrebu. Ćosićevi su boduli iz Dobropoljane na otoku Pašmanu, ali otac Ante, kao državni službenik, radio u Zagrebu, zatim u Puli, a 1952. vratio se u Zadar. 3 godine nakon toga počelo je Krešino nerazdvojeno druženje s loptom. Moj brat Van je bio jedno živahno dijete. Znači, on je provodio dosta vremena u dvorištu, igrao se i tako. I njegov interes za košarku počeo veoma rano. Znači, već se može povezati sa osnovnom školom i tako da je on pozitivno usmjerio tu svoj višak energije. Od tada je njegova jedina igračka bila lopta. Ustajao je ujutro rano i prije škole bacao i bacao. To je tako i krenulo, imao je problema sa svojim razvojem upravo zbog toga što je bio izrazito visok i mršav. I samim tim imao je poteškoća i stvarno liječnik mu je to savjetovao i normalno on je to poslušao i sve je to krenulo kako treba. U smislu da je otkrio i taj svoj talent i istovremeno se razvijao. Jel? Kao osnovnoškolac 1962. prvi se put, izrazito visok i mršav, stidljiv i pogrbljen, pojavio na betonskom igralištu u Jazinama. Duh koji hoda. I došao je onako mršav, 15-16 godina, nepunih 16 godina. Bio je jako mršav. Kažem, bilo je ljeto već i došao onako kratkim hlačama, vunenim čarapama, tako da smo se mi nasmijali i od prvih dana ga je Miljenko Valčić prozvao kao Auschwitz. Doveo ga je legendarni trener, pokojni Enzo Saviti, čije je profinjeno oko u tom Žgoljavcu prepoznalo budućeg velikog igrača. Imao negdje oko 2,6 metra tada, ali je imao svega 62 kilograma. Tako da se on čak stidio skidati u kratke hlače, u dresu, da se ne bi vidio koliko on nejak. Krešo je bila jedna naranča, visoka, mlada, zelena, a za zadarsko podneblje nije se znalo će ona uspjeti. Godinu dana kad je ona već izrasla, niti jedan agronom nije mogao reći hoće ona biti slatka ili kisela. Unatoč krvarenju iz nosa, uzrokovanom tjelesnim naporom, s Krešom se posebno radilo. Iako dobar u matematici, u školu bi pošao samo s istrgnutom stranicom. Loših se ocjena, kažu, nakupilo 11, a nastavnik tjelesnog odgoja tražio je da nosi dres s brojem 11. Sjećam se ja mog prijatelja koji ga odveja na junsko prvenstvo, pa je rekao, ako mi padne, ko će ga dignuti? Onda smo mi imali jednog trenera, profesora fizičkog odgoja, Leonard Bajlo, glavni Nardi, koji je šin danima, satima ostavlja svoje đake, a šin radi u parku. Tad nije bilo ni teretane, ni boga. Sve što je imao jedan konop, 2 svigle, 3 škaline i jednu nizbrdicu, ubrdicu. Ali to je Krešo puno pomoglo da ga ojača, da mu daje motoriku, da ga postavi i jednu fizičku spremu da može baviti se košarkom. Košarku je on brzo učio. Juniorski staž gotovo je preskočio, ali je protiv Tekstilca u Sinju postigao čak 34 od Zadrovih 68 koševa. Soviti ga je postupno uvodio u igru. Tako je sa 16 godina Krešo Ćosić
ušao u svijet čarobne igre, u kojoj će poslije postati najveći amaterski igrač svijeta. Ja se sjećam da sam zadirkivao Sovitija i rekao kako možeš i da pomisliš i da zamisliš da ovako jedan dečko sa štrkljastim nogama koji nema ni grama mišića, samo kost i koža može da postane sportista uopšte, a posebno košarkaš. Enzo se nasmijao i rekao je vidjet ćeš ti, ne možeš ti da ne ceniš njega jer ga ne poznaješ dovoljno. Međutim, posle godinu, 2 dana sam ga i upoznao dobro i počeo da cenim. Krešin prijatelj i igrački vođa zlatnog naraštaja, Pino Đerđa, predvodio je Zadar u pohodu na 3 naslova u 4 godine, 65., 67. i 68. A Krešo je napredovao golemim koracima. Zadar slavi pobjedu! Zadar slavi pobjedu! Ovo je neviđeno! Krešimir Ćosić, 17 godina đak. Presretan sam, mislim da ćemo i u kupu šampiona biti isto ovako dobri kao i u prvenstvu. To bi bilo jako dobro. Prvu utakmicu kao domaćini odigrali smo u Splitu i pobijedili Radnički. A onda smo igrali 10 za redom u Zadru i sasvim normalno sve dobili. Da smo u zadnjoj utakmici protiv Radničkog u Beogradu potvrdili titulu prvaka i postali prva jugoslavenska ekipa koja je osvojila prvenstvo u dvoranama. Zatvorili smo otvorene terene i otvorili smo dvoranska prvenstva. Posebice oduševljavao blokadama, a već je dijelio banane i velikom koraču. Bsku iz Slavonskoga Broda ubacio je 61 koš. To je 15 godina bio klupski rekord. Zadar je igrao u kupu prvaka, u kojem se Krešo sjajno predstavio Europi. Među ostalim, kao neošišani mladac. Kad smo išli u Bugarsku, onda je bila moda duga kosa. Bugari nisu to dopustili, takve mladiće da ulaze u njihovu zemlju. I Krešo kaže, ne možeš, imaš dugu kosu. On kaže, ja idem nazad kući. Ma ne možeš ti kući, ti će se ošišati pa će kući. Međutim, ošišali su ga, ipak došao u Sofiju i odigrao utakmicu. U najboljoj utakmici koju je Zadar odigrao, kad smo jednostavno, bilo nas je svugdje, dobili smo Simental 26 razlike, a da ni dan danas Rubinini i ostali ne znaju što se dogodilo. Pogađali smo iz svih pozicija, dvorana je jednostavno sve ne ležala, toliko smo se bili okuražili, toliko nam je bilo drago da igramo u Zadru, da jednostavno smo bili neuhvatljivi. Računali smo kad smo nabili Simentala, niko nam više nije ravan. Nikad nisam vidio da je neko podcijenio takvu ekipu s kojom igra kao što smo mi podcijenili Real, našeg budućeg protivnika. I tako da smo ulazili u polufinale umjesto u strahu kao prije, ne u strahu, u respektu i u želji da se dokažemo. Ulazili smo kao napuvane kokoše i samo spremni da pred nama svi padnu da mi osvojimo prvenstvo Europe. U Madridu smo gubili po 24 razlike, a samo sa nekoliko kontranapada na kraju smo smanjili na 14 razlike. Bili smo sigurno dovoljno dobri da nadoknadimo i tih 14 poena. To nije bio neki veći problem, zbog toga što u jednoj atmosferi koja bi bila zadarska, sigurno je da bi se to razvijalo kako treba. Ali je tada po prvi puta televizija prenosila jednu utakmicu iz Zadra. Reflektori su tukli nama i njima u oči. Umjesto da treniramo, igrači su se šišali, brijali, brčiće podrezivali, uređivali, kao da je svakomu stalo da što lipše izgleda da ga već vide kako treba. U Zadru smo umjesto pobjede doživjeli još i veći fijasko. Iz utakmice u utakmicu Krešo je sve više oduševljavao, ali ostao je razdragan, sklon vicu i šali, ili pak nepodopštini. Krešo, iako je bio onako dijete visok,
Ali je bio ono, berekin što mi kažemo. Volja se šaliti, volja da špete praviti, volja cigaretu povući, volja na karte, igrati na dišku, tršete. Iako tu imali smo jači kao što je Košta, Jelić, Martić koji bi ga brzo puštili na zemlju. Ali je imao jednu svoju, može se reći, osobinu da je strašno volio slatkiše. I sve što bi mi napravio usluge, sve je to bilo vraćeno s tim što sam mu ja trebala dati, uzmimo jednu svoju čokoladicu i tako. Pamti 67. godinu, njegov prvi dolazak u reprezentaciju tada bivše države i seo je pored mene onako, zvali su ga Auschwitz i tako dalje. A ja sam ga uvatio za nogu, malo sam ga jače stiska, on njega je zabolio, zavika je žila, s tim je dao sebi još jedno ime. I od tog momenta moj odnos i njegov odnos naš bija je sasvim jedna drugčije prirode. To je prelazilo jedno veliko prijateljstvo, jedno veliko poštivanje i zato mi Krešo puno fali. Već s 20 godina Krešo je dosegao igračku zrelost i počeo razmišljati o koraku dalje. Početkom 68. sa svojim je prijateljem i kumom Davorom Perićem, kojemu je uz pohanu piletinu glumio menadžera, pregovarao u Pezaru. No u Beogradu je toga ljeta vidio zavidnu tehniku Finca Karija Lima, koju je naučio na američkom sveučilištu Brigham Young u Provu u Juti. Sljedeće godine Krešo je prihvatio novi izazove, nakon što je proglašen najboljim centrom Europskog prvenstva u Napulju. Kad sam on spremao za ići u Ameriku, nitko nije znao, niti mu mama, niti sestra, nitko, samo ja. On je imao jedno veliko povjerenje u mene i on je kazao, tata, ne zna niko nego ja i ti, ja ću otići. I told him that we were sponsored by the Church of Jesus Christ of Latter-day Institute, Latter-day Saints, that we were a parochial and a private institution, and that he had certain standards, such as the honor code, and that they didn't allow any tobacco, any alcohol, any hot drinks such as coffee, tea, and any stimulants, and he said that would be okay. He indicated that he just had an occasional beer after practice and that'd be fine. And I had to say, no, Chosich, no beer. He said, no beer? And I said, yes. He said, okay. Premda je na Mormonsko sveučilište došao s reputacijom europskog Billa Russella, morao je svladati jezik i način igre. Trener Stan Watts priznao je da, gledajući Krešinu igru, prvi put vidi košarkaša koji jednako uspješno može igrati na svih 5 mjesta u sastavu. But his style of play, his personality, his basketball personality was so infectious, it was contagious, and everybody would come and flock to see Chosich. They loved him, dearly loved him, and we filled the house and we won 2 conference titles with him. He became an All-American, and the great thing about Krešimir, he was the first foreigner ever to become an All-America in the United States. We'd heard a lot of good things about him and knew that the foreign basketball was a good grade of basketball because we'd had some teams here before. We had a smaller field house that would seat 10,000. So our basketball became so popular it wouldn't take care of the crowd, so then we built the Marriott Center while Krešimir was here. And the story, Bill Marriott gave us a lot of money to help build the Marriott Center. And so the saying around town was that I built the Marriott Center and Marriott paid for it and Chosich filled it. Sve postulate mormonske vjere na sveučilištu koje nosi ime Brighama Younga, nekadašnjeg predsjednika Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjega dana, Chosich je priključio tijekom prvih godina studija. Pridružio se crkvi u studenome 71. vrijedno proučavajući Bibliju. Briljirao je i u igri. Neki se sjećaju da je protiv Jute
skočio i driblao cijelim igralištem i završio susret s 12 pogođenih šuteva iz isto toliko pokušaja. Nadjenuli su mu nadimak žirafa. Premda je igrao za Cougarse, pume iz Prova. Bio je najbolji strijelac s prosječno 19 koševa i najbolji skakač s 13 skokova u BYU. He had a smile on his face. He played with carefree abandon. He enjoyed the game. He led the fast break. He shot hook shots from 18 feet. He played great defense. And he did it all with a smile on his face. And he acted like he enjoyed playing basketball. Amerikance oduševio do te mjere da su mu 72. dodijelili nacionalnu nagradu. Ali najveće moguće priznanje dobio je na kraju studija. Kao prvog Evropljanina, 73. su ga na draftu izabrali glasoviti Los Angeles Lakersi. Ponudili su mu za ono doba fantastičnih $1 milijun. Zvali su ga i Boston Celticsi. Bilo je to 15 godina prije nego što će njegovim stopama krenuti ostali Evropljani. We first met right here at BYU several years ago. I had the opportunity to play with him for 2 seasons back in the early 70s. He was, of course, our center and our star, and I was able to play a lot of minutes with him as a starting guard. And of course, one of the great things about Krešimir was his great ball handling skills and his crowd-pleasing manner. He played like a guard, was one of the few, actually the only centers I would allow to dribble the ball up the court because I knew he'd pass the ball to me, and he developed those great skills as a youngster in Zadar. Da je ostao u Americi, ne bi mogao igrati u Europi. Odluka je zato bila povratak kući. Četiri američke godine ispresjecane su povracima u reprezentaciju, ali igranjem za Zadar, kada god se pružila prigoda, premda su odnosi s klubom nerijetko bili zategnuti. Dok Krešo je uvijek dokazivao svoju ljudsku veličinu i ljubav prema gradu i klubu. Tako je primjerice Zadar 70. osvojio jedini kup, i to protiv sjajnih Splićana u njihovoj dvorani. U lipnju 73. vratio se kao Big Kres, te potpisao 3-godišnji ugovor sa Zadrom. Trebao je postati i tehnički direktor, trener i igrač. Trenersku ulogu ipak je povjerio Lucijanu Valčiću, a odrekao se i uloge tehnika. Krešu Ćosića sam upoznao onako bolje 73. godine kad se vratio iz Amerike. Poznao sam ga ranije onako kao dječaka, jednog nestašnog dječaka, međutim 73. godine sa 26 godina života, to je bio jedan izuzetno pametan čovjek koji ima jednu viziju života, viziju košarke, i ono što je on tada napravio za zadarsku košarku, mislim za košarku općenito u onoj bivšoj državi, da je velika stvar. Pripadnost religiji, nepoznatoj na ovim prostorima, izazivala je zazor političkih struktura. Ali stvarao se europski klub. A Ćosić, Đerđa, Ostarčević, Bruno Marcelić, Perinčić, Jerak i ostali osladili su se naslovima prvaka Jugoslavije sljedeće 2 sezone. Računamo li i 3 prethodne krune, Krešo ih je sa Zadrom osvojio svih 5 dotadašnjih. Kad je došao iz Amerike, Trpimir Loki mu je rekao da imamo jednog odličnog igrača, a to je Bjedov, i 2.11 je bio, i Krešo je rekao dobro, kaže ajde neka sad trenira malo tehniku lopte prema košu. On je zatvorio koš i tako bi on šutirao jedno 2-3 sata i Bjedovu je dosadilo i kaže, Krešo kaže, dokle ću ja još šutirati tu, a kaže dok me zabiješ taj koš. Ne? Kako bi zasjeli na krov Europe. Čovjek koji je tih sezona zasipao protivničke koševe ispod 45 pogodaka, posegnuo je za pojačanjem iz postojbne košarke. Iz Prova je stigao Doug Richards, prvi Amerikanac na ovim prostorima.
and got to know him even better when I actually lived with him for a season for about 6 months in Zadar in the 1974-75 season. He had made the arrangements with club officials and government officials for me to come over and play. As far as I know, I was the first American to play on a team over there. So a lot of interesting and unexpected things happened for me to go over there, but I'll always be grateful for that opportunity. It was a wonderful time. No madridski Real sa Ščerbijakom, Brabenderom i Lujkom ponovno se ispriječio. Antologijska je priča. Kako je vizionar Krešo zamislio nadoknaditi 27 koševa manjka iz prve utakmice. Došli ovdje ka optimista uvijek kako je bija, kaže, čočo, znaš šta, mi ipak bi mogli ovo dobiti u utakmicu. Kaže, kako Krešo? On kaže, igra se 40 minuta. Ako svaki 10 minuta mi pravimo 7 razlike, dobijemo od njih, to je 4 puta 7, 28. Ja kažem, dobro Krešo. No kraljevski klub bio je prejak. Vrijeme je neumoljivo teklo. Krešo je 3. put proglašen najboljim igračem bivše države. S 39 godina, nakon 22 prvenstva u seniorima. Privremeno se oprostio Pino Đerđa. Da bi bili pobjednička momčad, ja sam uvijek i sada govorim i tvrdim kad imate van serijskog centra i pleja, to je pobjednička momčad. I on se vratio i mi smo praktički harali Jugoslaviju. Nakon vojnog roka u Sarajevu u kolovozu 1976. Krešo je preuzeo mjesto tehničkog direktora, pa trenera u ljubljanskom Brestu, Olimpiji. No nisu mu dopustili da igra za Brest, ali on je to iskoristio igrajući za Zadar. Vodio je Olimpiju, a igrao za Zadar. Od zadarskih navijača nikada se službeno nije oprostio, ali je 29-godišnjega Ćosića put odveo u Italiju. U rujnu 78. potpisao je za Sinudine. Odvjetnik Gianluigi Porelli želio je stvoriti veliki klub koji bi se nosio s Realom. Che lui è rimasto 2 anni e in 2 anni abbiamo vinto 2 titoli italiani. Perché con lui si vinceva. Era quello che poteva sistemare non solo personalmente ma anche il gioco degli altri in modo tale che alla fine si vinceva. Qualche giocatore italiano nostro è andato poi in nazionale e ha fatto le Olimpiadi per merito di Ćosić. Široka srca, Krešo je volio darivati ili svoju ljubav ili medalje. Onu nakon prvog naslova prvaka Italije darovao je teti Sonji, koja mu je u obližnjenom Kaselekiju bila druga mama. Sa mnom je bio dosta vezan. Kad smo dobili prvo prvenstvo s njim, njegova zlatna medalja koju je on dobio, ti dan došao je prema meni pa je kazao, teta Sonja, ovo je za moju uspomen. I to ja i dan danas držim. Di Krešo bisognerebbe scrivere non un libro, 10 libri. Tutte le sue manie, i particolari, l'entusiasmo, il modo che aveva di concepire il basket e di giocare con noi era un qualcosa di unico. Riusciva a interpretare il basket che riusciva a farlo solo lui. Mi ricordo questi particolari, che ne so, faceva il playmaker e faceva correre Charlie Caglieris, che era il playmaker per antonomasia, piccolissimo, e diceva per fare il playmaker bisogna usare la testa. E per costruire le case ci sono gli architetti e i manovali e i muratori. Io sono l'architetto, voi siete i manovali e i muratori. No, fantastico, giocatore e uomo fantastico. Došavši u Bolonju, pitao predsjednika Porellija, koji je bio zaljubljen u njega i godinama ga je molio da dođe. Rekao, dolazim ako ćemo osvajati. I on je osvojio 2 prvenstva. I nakon toga, to je bilo 9. prvenstvo u Bolonji, a zna se da talijanska ekipa koja osvoji 10 prvenstva
prvenstava, može na svoj dres staviti jednu zlatnu zvijezdu. I on mu je rekao, ovo što si do sada imao, evo ti bjanko ček, ti potpiši. Međutim, on je odlučio da se vrati u Zagreb. U jesen 80. nakon olimpijskih igara u Moskvi, Ćosić u zrelim igračkim godinama odlazi u dobro organiziranu Cibonu, koji je za uspjeh trebao upravo takav, svestran igrač. Ćosić je Cibonine vitrine popunio s 3 kupa bivše države, kupom kupova, a donio i prvi naslov prvaka. Velikana košarke, velikan pisane riječi u nas, Veselko Tenžera, proglasio je akademikom košarke. A akademik je punio koševe i dvorane. Ogled Cibone i Partizana pod kraj 80. gledalo je, kako kažu izvjestitelji, 14.000 gledatelja.